gabasha mwanya kunyitana ivyo hwaino wa umuve thariki inya mwezi wa gatandatu mwaka wa 2026 ani mwihoko wakwa na watidia thayo ona ivyo mwana uyo twatidia thayo tukihariria mohoro maya na madajerekeire gukorwo gikuihurira jetagwo Maureen Wanjiru nake mwambiri na njira ya shiko etagwo Rorin Wambui tukiambiriria. Leo sekta ya guthondeka ngari guku bũrũri-inĩ nĩyongeire hinya makĩria thutha wa kũrugũria kĩganda gĩa guthondeka ngari njerũ guku bũrũri-inĩ mũthemba wa Toyota. Minister wa uthundũri Lee Kinyanjui no rugũrĩtie kambuni ĩno taũni-inĩ ya Thika na kũrĩa augĩte ikinya rĩrĩ nĩrĩkorwo rĩkĩrahũra sekta itiganĩte cia ũkui ta sekta cia mathukuru ũgendi o hamwe na mathukuru na hamwe na ngari cia gũkua mũingĩ ho kuga atĩ sekta no ni ukorege thukira andu matanyiheire 200 mieke ya mawira mareko uguo ni tondu thirikari ni ikoretwo ikirehe mivango na mutaratara wa ngari ici turatumira ikorwo igithondekerwo guku gwitu Kenya na ni undu wa gitumi kiu ni turageria kumarehe kana ni Toyota kana mithemba iriku yothe kinya marori mothe handu hayuke ithondeke yumite mavururi ma nanja noguo ni kuga ni anake na andu a wira amavururi ma nanja marateithika turenda mawira mau marehwo Kenya na mekurehwo Kenya ni undu ngari icio ciroka gutuika assembled guku na matuko meguka to assemble ni tukuona tungihota gukorwo tugithondeka imwe cia indo iria cikoragwo cie ngari-ini ta maguru kana battery kana exhaust kana ite niguo kuhitukira uguo iganda ingi cihinguke guku icio nicio twitaga the auto part industry na ni undu uguo ni turakinyitanira na TVETs na colleges citu niguo anake aitu nao makorwo mena githomo kiria gikuhota kumateithia nao mahote gukorwo makinyitira industry no guthie na mbere na Kenya ina kamweke kanene muno gukorwo iri leader kana mutongoria wa guthondeka mitoka Kenya na East Africa region and also the Comesa region koguo riu mangiambiriria kwa sembo guku ucio ni undu mwega muno tondu wa mbere ngari iyo ni ukumiona na time njega tu ni tukuhota na ithuĩ ku discuss na thirikari twehererio VAT he ngari ino ya gukua andu tondu before 2013 ngari cia gukua andu itarehagio VAT no ni undu wa andu mokire andu mageka maundu matagĩrĩire koguo igikirwo VAT na no twarie nao kinya ona tiga guka kwa sembo ona mathondeke kĩganda gĩa guthondeka spares icio guku nigetha igĩe raithi tondu thina wa ngari cikĩrauka nĩ spare kũngĩgĩa na kĩganda gĩa guthondeka spares guku nĩ ikuma raithi na tũkorwo twĩna sustainability. Tugitigana cio na riu thirikari kuhetũkĩra kĩagĩna kĩa andu aria makoragwo na mawathe nĩrĩkĩte kũheana indo cia wĩra kũrĩ andu aria marĩ na mawathe kaunti-inĩ ya Embu cia mũigana wa ciringi mirioni 20. Indo iria mahetwo ni macini cia kĩrĩu harĩ ũrĩmi, macini cia gũtuma nguo, saruni gatagata-inĩ ka indo ingĩ nĩ iritanyĩtwo kumaguna na mahote kwĩkorwo kĩmateithĩrĩria kwĩmathagira ũboco wao wa oro mũthenya. Kamishina wa gĩcigo kĩu Jacob Ouma nĩ athĩte na mbere na kũmarutĩra mũkana wa gũkorwo makĩendia indo icio na ithenya-inĩ rĩa gũkorwo magĩcihũthĩra gwĩteithia o ene. Hivi leo tumeanzisha utaratibu wa kusawaza vifaa katika eneo pana la mashariki ambapo mumeona katika lori hile tuna vifaa vya inagharimu shilingi milioni 20 ambazo zitasambazwa kila pahali. Pia katika institutions au mashule ambayo yana walemavu tumetoa shilingi milioni 4 kwa wasimamizi wa hayo mashule ambao mumeona tukipeana hizo macheki 4 million shillings. Na pia sisi katika National Fund sasa tumekuwa ya kutosha kujengea mashule ambayo na walemavu, kuwajengea manyumba kama ni dormitories, kitchens, vitu vyovyote ambavyo vinaweza gharimu shilingi milioni 3 kwa kila shule. Na kwa hivyo tumetangaza kwamba wale ambao wanataka kuomba waombe ili tufikirie. Maandamano ya siku za usoni
ambayo yanalengwa na yamepangwa mahususi kuhujumu biashara, kuvuruga amani na usafiri, bila shaka ni hujuma ambayo inawazuia wananchi, walemavu na wengineo kushiriki shughuli ambazo wanazifanya za kujichumia uchumi na kutafuta riziki yao. Na tunapokuwa na maandamano ambayo yanalenga kuvuruga na kusababisha wasiwasi na kuleta haruki, kufunga barabara, kuchoma barabara, kuvunja mali ya watu na kuchafua amani, bila shaka inamaanisha kwamba walemavu wanakuwa katika hali ambayo ni nzito na inaofanya waweze kukosa kipato chao kama wanavyokosa pia wale wananchi wengine. Leo nimesaidika na kifaa cha welding. Nitaenda nitafute kijana aende afanye kazi nayo ili step financially yangu kidogo, kwa sababu inabidi tujitegemee pia sisi walemavu. So I'm very happy today. Nimepewa wheelbarrow, kapewa pombo na hose pipe, panga, foko njembe na sprinkler. Hizo mali yote nimepewa itanisaidia. Tugithie na mbere na twakihukate indo icio ni gutethia andu aria makoragwo na mawathe anigo mahote kwirugamirira. Na riu kuri na mwihoko wa maabitha a urigiti matanyihiri igana rimwe gukorwo makiheo mieke ya mawira ni thirikari ya kaunti ya Kware kurumira kwihitithio kwa amemba eru a bodi igie motungata ma muingi kaunti niyo. Gavana wa kaunti yo Fatuma Achani akiruta ndumiri yake mbere ya kwihitithio kwa amemba acio athite na bena kumoria gukorwo magitungatira muingi na njira ya baragania matari na mithingi ya gikabira. Unajua hamna bahati ya kupumzika. Ile supplementary ambayo Mheshimiwa Manza amezungumza hapa iko na nafasi ya kuajiri wafanyikazi wa afya 100. Kwa hivyo ikipitishwa tu, kama itakuwa hakuna changes, yani tayari tunaingia katika mambo ya recruitment ya wafanyikazi wa afya. Kumaanisha yani muda wenu wa kupungua, yani wa induction itakuwa ni siku kidogo tu, kwa sababu mbali na hiyo pia kuna kazi nyingi ambayo ilikuwa imesimama baada ile bodi nyingine kuondoka. Kwa hivyo yani mtaingia tu tayari na kazi ianze. Mimi langu tu ni kuwatakia kila laheri katika safari hii mpya ya bodi ya uajiri. Si kazi rahisi, ni kazi ya lawama. Mwanamisi and your members, you can only raise the bar high. Tafadhali, you can only raise the bar high. Hatutaki issues zozote and we want to support the governor. Na mjue sote hatuna vision. Vision carry our county ni governor. And we are here to support her. Kwa hivyo chochote ambacho mtakifanya kama board, just know that the committee is there and is watchdog. Na sisi tunaangalia kile ambacho unafanya kwa niaba ya wananchi wetu na serikali hii. Kwale County Nigabo na tukima riboti ya umunosho wa Kware tukamba gwikirio hanini nituko tugicokeria na mangi maingi ndugathie haraya. Ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D
nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwiroreri wa Kiheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire na nikio nie Wangari wa Kimani ndikurehagira ciaga tene thiine wa Kiheo TV. Hihi uri weyuria matura matiganite metirwo guo niki wa muhiano itura ria Gathara-ini Githurai Ting'ang'a Kirigiti gacagati ka maingĩ. Hihi nĩ uri weyuria uria maundu mekikaga na uria mekagwo na hau kabere. Nyitanagira na nie Wangari wa Kimani thiine wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene tugakorwo tukirunga meri matatu tukiuhigania oro ndumwe na gucanjamuka na nyĩmbo cia gatene. Atengai-inĩ wa nyũmbire ire naguo mũico wa mũndũ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kungai. Rĩrĩa niĩ ndanyariirĩkĩte ngorwo nĩ thayũ na gĩkeno o rĩrĩ ndorĩtwo nĩ hinya Jehova we oke mwĩhoko. Hena we uria wari we wikaire tukaria kari very ambitious no cio nowe mutumia na twenda gucokia tumwire atiriri wende no cokererie kwimenya kuu twaririo horo waku umenye value yaku umenye wendaga gutuika ki ucokerere uria we wari. Landlord na landlady na tenant ni makubaliano, it's an agreement na you are bound by the terms of the agreement. Hiyo makubaliano yenyu mlikubaliana aje? Rent itakuwa inalipwa aje? Itakuwa inalipwa lini? Itakuwa inalipwa kwa account gani? Been arrested by the police. Police people who are traffic. He's just a police officer. Ni ahead to responsibility ya corona maondo ma traffic. Kongo no report, there are so many departments you can report. Before gore mugunda kindu kia mbere etia copy ya title thikure kwa lands registry weke search but because you know do model ni mako digital because search is online through Sasa. Yeah. For example, kama uko na kesi unafaa kuenda tarehe 3 hivyo na ukose kuenda hapo, koti na kutolea warrant. Kama hujatuma mtu, kama uko mgonjwa unafaa utume mtu, kama hujatuma mtu umenyamaza tu, koti itaonelea ni kama hauna shughuli, you are conned in court. For example, sexual assault. Sexual assault toginya ikorwo ni gikokiu gya sexual no gikorwo ni ugo waiga tumitugo tari twega turatuma mundu ucio ungi atuike uncomfortable. Nĩo mũthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ gũkũ gwa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ino ni station ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho mwirarari na ngunyitio geni kirekaria keri mohoro gabiru thaa 1 tugithie na mbere. Mĩhang'o ya ũkui mataũni-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ Kakamega nĩ gũgayagĩte kũrũmĩrĩra ngucanio cia atwarithia a ngari cia tuktuk, amwe ao makĩregana na atongoria a ngwatanĩro ĩyo na arĩa macagũrĩtwo. Oho mathiĩte na mbere na gũtetia atĩ gĩthurano kĩrĩa gĩatabanirio mũthenya wa kerĩ kiumia gĩkĩ gĩatabanirwo na gĩtarĩ na njĩra ya ũma na kĩhoto na kwagarara mĩtaratara ya gĩthurano.
we have resolved not to recognize the outcome of the elections pending a comprehensive review of the events surrounding the exercise. This decision has been necessitated by allegations of bribery, irregular influence of the voting process, and interference by political actors whose involvement compromised the neutrality and credibility of the elections. Kulikuwa na rigging katika hiyo uchaguzi. Tulikuwa na watu ambao ilikuwa wapige kura watu 159, lakini katika hesabu zetu tumepata watu 153, na tukiuliza hawakutuambia. Nimepigiwa tu simu kwamba hapa asubuhi kuna mgogoro kati ya aliyekuwa amechaguliwa amekuja kwa stage kufuruga vijana, kwamba kuna stage hapa, ambapo mimi ningetarajia kama kiongozi vijana hawajui bado tulikuwa tumepanga nini. Tungeitana sisi wote viongozi wa Kakamega, tukae chini, tuongee, tupange vijana wetu, waletee ripoti ya kwamba hii ndio mwelekeo wetu. Na tunataka madereva wetu wapige kura, kwa sababu wanatafuta association ya tuktuk, sio stakeholders na sio owners. Madereva wenyewe wapige kura, wachague kiongozi wenyewe wanataka. Mimi nilifanya kampeni yangu bila uchochezi wowote, nikihamasisha watu, nikiwapa sera ile ambayo vitu nataka niwafanyie. So watu walikuja kupiga kura na ile imani ya kwamba wanataka niwasaidie, na ile kuniamini ambayo wananiamini kwa hii miaka nimekaa kwa sekta ya tuktuk. So mtu wa mwisho mwenye tulikuwa na yeye kwa hiyo alikuwa Justo, akatoka na kura 27. Wa pili alikuwa ni Manu ambaye alitoka na kura 52. Mimi niliwashinda na kura 68. Ikawa wenyewe wamekubali na wakasema uchaguzi imekuwa ya halali. Kura zote total zilikuwa 156. Tukithie na mbere tume mwena wa Kakamega tuthie Taita Taveta. Family imwe kaunti ya Taita Taveta kuma mwaka-ini wa 2019 ikoretwo igethana na kihoto kia mwana wao Esau Wanguku na uria woragirwo na njira ya kururiva ni afithaa wa borithi. Family ya Wanguku ni tarire kigiriko kiao kia wetereri wa kihoto kuma hindi ciro cio wahandirwo igoti-ini. Ateteri a ihoto cia muingi na aria makoretwo magitetheria family iyo ni moriti igoti nene ria Voi wakorwo magitithania ciro cio na kihoto tariki 17 mweri wa gatandatu. Alishutiwa akiwa Taveta, akiwa katika shughuli zake, na akashutiwa na ofisa wa polisi tangu 2019. Kesi imekuwa ikiendelea, tukija hapa tukirudi, tukirudi mpaka saizi mzee shemeji yangu amechoka, na leo ndio ilikuwa ndio siku ya judgment, lakini tumekuja bado tunaambiwa imehairishwa. Sasa sisi kama familia tumechoka, tumeumia na bado tunaendelea kuumia. Sasa tulikuwa tunaomba serikali itusaidie tupate haki ya kijana wetu. Naomba maaskari walio kazini wasifanye vitendo kama hivyo, maana hii ni kama kufanya Kenya kama haina uongozi, na Kenya iko na sheria, Kenya iko na uongozi ambao unastahili kufuatwa. Sasa wengine wanafanya kama nchi ni yao, wanaua watu kiolela, tena askari afisa mzima. Mimi naomba judge, chukua maamuzi mazuri. Naomba Mungu akutembelee mahali ulipo, unisikie ili familia ipate haki. Mimi sina nguvu yote kuzungumza na serikali. Ile serikali ilifanya inisaidie. Tuko na familia ya Esau Juma Wanguku ambaye alipigwa risasi na kuuliwa pale Taveta katika mkahawa, na koti imetoa uamuzi ya kwamba huyu polisi ambaye alimuua kikatili kwa kumpiga risasi hadharani yuko guilty, na kwamba yuko pale Manyani prison. Jambo ambalo limebaki ni koti kutoa sentencing, kusema kwamba ni miaka mingapi huyu polisi ataweza kuhudumikia kifungo chake.
Ni ngabo na riboti yo kuma mwena wa Taveta ni toko tugitiriha nayo mohoro maitu ma thaa imwe mohoro mangi ni thaa ithatu tuko tugicokereria haha ni ngabo cia mwanya kuri we watuhoka na mathaa maku tuko tugikumenyithia maria tuma na mokirine gitu kia mohoro gafiro titagwo Maureen wa Njiro na kimwambiriri na njira ya shiko tumbana Maureen wa Boy twakwendithiria wira mwega wa Tafresh Kiheo TV na iria irarumirira.